I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video. Danas snimamo tipove učenika part 2. A prvi je onaj koji gleda u telefon pod satom i tak dalje. Let's go. Ušet se, Marko, na mobitelu. Marko, maš kod direktora odmah? Viče za ovo poslije škole, kad tad. A drugi tip učenika je onaj koji spava pod satom, jer čovjek nije se dovoljno naspavao i on sad spava pod satom. Let's go. Ušet se, Marko spava pod satom. Marko, to uopće sve moguće za A prepisat. zašto uvijek ja malo sam prispo, jebi ga, ja jutros, izvinite zbog psovanja, ja jutros u 5 ujutro se digo, šta ja sad da radim, jebi ga. Nisam ništa. Mač kod direktora. Joj. Treći tip po redu je onaj koji fleksa ili gasi ga. Let's go. Gledajte ljudi gledajte Leviška, gledajte ovo, vidite. Ušet se, Marko fleksa pod satom. Jebo ti majku svoju. Marko, cijelu prepisa knjigu do sutra. A zašto uvijek ja, pa de našte si nekog drugog, ovaj stalno tužaka više, joj. Ništa. I kapuj sve. I to bi bilo to za ove tipove učenika. Ako vam se svidjela epizoda, ostavite like i pretplatite se na kanal. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pos.